Rada dul. Last naman kan eh. Last naman kan eh. Last naman kan eh. Dad. Subida na po di ay? Duda ko marag last na gini. Kaya wala naman gibuntod daw sunahan no. Last na gini. Oo, namigo na last. Ayan ni motor. Lo. Rada dul. Umay lang yun. Lo. Agoy. Dito hula to lang ni pagpayag. Nah, beklaya naman nih. Downhill lang yun. Downhill ya. Main na lang. Main na lang. Main na lang katilog downhill. Katilaw na dito doon. Patilaw ro dito. Tapos na po. Tulod na pod. Katong last nga itong pasaka sa trail sir. Ha? Rough road. Ay katong dito sa kwan. Nga murag limestone ang Si Panoy. Oh, diri gininit kay view diri. Last naman kan eh. Last naman kan eh. Last naman kan eh. Bumbahikat. Last naman siguro na eh. Eh? Pati sa'yo bagapon. Gwapo bitag yapon. Gwapo bagapon. Wala. Wala.
Ay, no! Isa ka, ingon ko. Ay, rontin. Sige. Lingaw lagi kamay. Lo, tara fruit na ni. Ora dito. Loh, Shout out. Peter Sagan. Tahu na po no. Panandaliang aliw. Taklad na sad. Taklad na sad. Oh, kasayuwa po ni mo naog. Kasi hindi mo pura kayo na. Ano? Pinakalas na ni. Nakalas na gini. Wala na gini sa na ni. Pinakalas na gini. Murag mao na gini, be. Ah, murag mao na gini. Mura gini. Ito kita na no. Eh, Tubo na yung lawas oh. Bolay, bolay. Morning, ma'am. Musa pakat? Ah, musa pagyapon. Musa pagyapon? Unsa? Nga naman na nabaklay naman bibina. Sakit na to na. Ay, diretsa kay pang-uhaw mga baby boys. Kadagkan balik kay subida dire. Woohoo. Basta man, okay ra ba? Iya mo lupait. Oh, lugait minaog. Ngita mag-skits lawas. Ngitag problema. Ano mga mama oh? Limang. Niapas na, pati na. 15 minutes. Ay, sa kopab. Ano yun? Sikat lagi yun. Ay, finally. Finally! Dag. Ano niya ang sityo Hikapa? Dugdug. Na, oh. Nene lang. Yes! Yes, sir! Downhill! Oh! Mabuha ka ba ganyan ba? Op! Op! Motor, motor! Ayun! Oh! Oh, kena
dire na. Dire na. Abot na, Kid. Buti gyud. Baklailan ni tagamay dia na solve na rin. Tuloy ba?